tunin van nui za ani ki sei min thangle van nui an hot lingjing kong jahaz Titanic hiti chung chang thu tu sim anangai khom hite ama sa penin Cunard line le White Star line hiti te ni ipiam anabe masaw hite Cunard line le White Star line hi jahaz elo le kong company min hi kumza bi som le ko 19th century le kumza bi som ni 20th century lai chun hichi jahaz company te ni chu jahaz hoi pen le hot pen le num pen ni za sumlo ani ki tel hon hi ama sa penin Cunard line chu anwe masaw hite Cunard line kiti jahaz se Samuel Cunard 1840 kuma Southampton UK United Kingdom na ana phudo hi panin White Star line kiti jahaz kong ship company khat ama hin John Pilkington le Henry Wilson in 1845 kuma Liverpool England United Kingdom na ana phudo lana hi RMS HMHS le SS ai lo le Royal Mail ship ti na hi HMHS hi military ship hin chale SS hi screw steamship ti na hi abanin designer of Titanic design ball pa hichi Titanic hi Thomas Andrews anin alimso anai gon design hi Thomas Andrews an hi White Star line chairman J Bruce Ismay to pa chanuji pa hi Titanic 31st May 1909 hichini hun Harland and Wolff Belfast United Kingdom in White Star line tedin RMS Titanic chu ana sempane RMS Titanic chu milham sangsom le khat 11,000 in kumni le thalli 2 years and 4 months je analuna an siam hi RMS Titanic ki sem phat sung chun mihim ge in thina na tu e RMS Titanic chu 31st May 1911 in nothing an hitai Titanic lo pi dan RMS Titanic chu agi dan 45,000 ton asaw dan 882.75 chale asan dan 175 feet chale avai lang 92.5 chale nidan kha a kilometer 39 91 knots le jo ki tol jo hi Titanic songa chun tulai za hotel thupi ta a kisei 5-star hotel tabong jong aumin first class dining hall atiu naw muna chun mi janga in nom ta an lebu ani khom thayo hi Titanic chu le si chunga mi him thil sem a chat thayo la alin pen hi largest man-made moving object in the world Titanic chu tuila hanu thailo kong hi unsinkable ship a hi tin an save na hi Titanic holds in masat pen na 10 April 10-12 nin RMS Titanic in Southampton England akona New York USA ana zone RMS Titanic chu ama sa pen na ti chunga akitol na nahi Titanic a mihim toza RMS Titanic chunga chun mihim sang thumle jathumle somni le segi ana to ve kitini mihim jat sang thumle jathumle somni le segi la mi jagele somgup chu jahaz konga na tonga hiwe jahaz konga na tong mi jagele somgup la mi somgup langa chu kong to la pang chule mi jathumle somni chu kong ke to na dia na tong chule mi jadile som sagi le nga chu ne le cha sem tu le gong tu le ho pang hiwe abanin hena kong neo lifeboat flimi va tiung le kong panga jahaz neo cha cha ki khai ho chang i mo diu hi che ho chu RMS Titanic sunga chun jahaz in ato khale mi hu do aman din hina kong neo lifeboat somni azawe mi hu do na man thei hinna kong neo lifeboat somni la somle gup chu thinga ki sem a hin chule li chu ki thla ti ma ki chu po thei hi Titanic in to set a hin to hichini 14 April 1912 jan pungsom la khat le 40 PM ship time RMS Titanic in
Atlantic ti khang lena bu bang anatat kha nahi bu bang pheng asu kha apat ni dan ni le minute somli 2 hours and 40 minutes jo pung ni le somni jingka alam RMS tatinik chu Atlantic ti khang len noisa analhalu ta nahi hichitil so ji chun mihim sangkha le janga le som le segi hin khu anabe ji nahi Cunard White Star Line 1934 to 1949 Titanic in to se a to jawa panin White Star Line te min than chu alha su che ton hi kumle ha chidung juin White Star Line te sima to di mi ong hlom che in asum mo naw jong ong la sam tai White Star Line te in sumdin mun alha sam na hota a hin nei ta jun akitet pi jinga Cunard Line te to 1934 kuma anaki gom homun Cunard White Star Line na bol do obe Cunard White Star Line chu 1934 kuma pat 1949 kumsan anome Cunard Line 1949 to present 1949 kuma Cunard White Star Line chu Cunard Line tin anaki khele Titanic nei te White Star Line ki ti company chu abai pe ta nahi Cunard Line hi tu ni chan gya jing na la ye Cunard Line hi tu pet na sumlo na amanu kong ship government pha the ho chu King Mary to Queen Victoria Queen Elizabeth hi Titanic to sima ko na ki hilna akhatna mantha di kon le kile sana ongul masaji prova bungsom na gup changsom lagi ading kon le kile sana ong masajin ke par luding kon le thagaw hoitho na ong masaji Thomas and Josie on 7 February 1873 to 15 April 1912 31st May 1911 nin Harland and Wolff Belfast United Kingdom muna Mr. Albert Galware in RMS Titanic chung chang thua design anabol Thomas and Josie and Chu to do na ni kitin hi Thomas and Josie and pathen amma ta jingin jong hi chikong hi tuila thumsa jo ponte not even got himself called sing this ship tian anadon bune Thomas and Josie and Chu 7 February 1873 nia Comber Island muna anapiang hi kum 39 dema upa Thomas and Josie and Chu Titanic ko se na azawin Atlantic ti khanglen muna 15 April 1912 nin ahin khu an bai tai ani nan athin chan geja pathen tu lang cham sor cha ti bung som na get chang som thum na khat pakai jesu ta sanin chutile hu hinga nom ding hi ti Bible chamang chan pastor John Harper in Titanic jahas kong chunga pathen tu an seijin hi Pastor John Harper 29 May 1872 to 15 April 1912 John Harper hi 29 May 1872 nin Houston Scotland muna anapingi John Harper hi Warmouth Road Baptist Church London England a pastor hi Pastor John Harper hi ajinun anati santa na hi chole Pastor John Harper hi achanu le anaunu le England akona Chicago US a holjina chi wa hi Pastor John Harper chanu chu Nina Harper akitin hi chepet chun Nina Harper ani jesin na chu kumgo beb no me chapong hin lai Pastor John Harper now nu chu JCW akitie 14 April 1912 zana RMS Titanic in Atlantic pikhang lena pu bang pheng iceberg anatat khata nahi RMS Titanic chu Atlantic pikhang lena alhom di gin mo ei ta ji chun Nina Harper le JCW amani zaunan no meile pasal chapang phabep chu hina kong neu lai po iti pen wa chen ana to sa un ani hing do ve Pastor John Harper in sol sa ti ek 1631 pakai jesu ta sanin chutile hu hinga nom ding hi ti Bible changmang chan Titanic changa pathen tu an sejen hi Pastor John Harper in Atlantic ti khanglena Titanic alha lu join jong akom avela ti pi dap chunga kilat mi pi ho koma pathen tu an seina la jen hi Pastor John Harper kiman sa na chung chang tu chu the Titanic last hero kiti
Modi Adamson asup le khabu akimoi akitian hi Pastor John Harper chu RMS Titanic to siege in Atlantic ti khanglen muna 15 April 1912 nin ahin ko na beitai athumna a hojia thina peldo thei koima ompoi mi ho millionaire tamta RMS Titanic achun anatowe gamin pha thei millionaire chu John Jacob Astor Fall hi hojia thina peldo te hile John Jacob Astor Fall chu anaso samei the hi hilla a hojia thina peldo thei koima ompoi John Jacob Astor Fall 13 July 1864 to 15 April 1912 John Jacob Astor Fall hi 13 July 1864 nin Winnipeg New York USA mana anapengi Titanic kong chunga ato hol a ho pen chu John Jacob Astor Fall ama chu hi John Jacob Astor Fall ani ago chu sama seidin 85 million lakh jagi le somnga jen alingi kitin hi John Jacob Astor Fall hi ajinu aso no me le ajan le apang nurse no me khat to holjuna chi hi we John Jacob Astor Fall jinu chu Medellin Talmoge for akitie Medellin Talmoge chu so no me le John Jacob Astor Fall jan le apang no me nurse nu chu hinna kong neu lai bona na to na hi an hing do win hi no me le chapong hu do masadi wa hi ti thu omji in John Jacob Astor Fall chu hinna kong neu lai bona tona na chang tapon John Jacob Astor Fall ama chu RMS Titanic to siege in Atlantic ti khanglen muna 15 April 1912 nin ain kho na beitai John Jacob Astor Fall thilong chu 22 April 1912 nin Atlantic ti khanglen muna mudo anahin chule Trinity Church Cemetery New York USA muna vi anahi alina idei kiti hi tuiso jengin jang alho mang thailo helding hi Solomon labu Song of Solomon bungge changsagi idei kiti hi tui tam pin jang alho tam thailo ding tuiso jengin jang alho mang lo helding hi Isidore Strass 6 February 1845 to 15 April 1912 Isidore Strass 6 February 1945 nin Ottenburg Germany mona anapingi Isidore Strass ajinu rasali le kholjina chi hi lhoni nahi namele chapang hu do umasa di he ti thu amji chun rasali idan inda blanchu hinna kong neu lai bo na to din ako unhi risale ida blan in kajipa da than ke hungjo pong kate kajipa to ke khen kang ponge ti I will not separate it from my husband tin ako ho chu adon butani Rosalie ida blanin chutia thu ase ja phanun ajipa to hinna kong neu lai po na to khom din ana phaluwe hinla Isidore Strass chu nanom pon aji chu na mele chapang tam ta hinna kong neu lai po chang nai la hiwi Isidore Strass le Rosalie ida blan chu RMS Titanic to siege Atlantic ti khanglen mona 15 April 1912 nin ahin khulan ana beitai Isidore Strass thilong chu Atlantic ti khanglen mona akimun hinla Rosalie ida blan thilong chu akimuta pon hi Isidore Strass le Rosalie ida blan he jingna ding songki do senota la mausoleum Woodlawn Cemetery Bronx New York USA mona Solomon Tabu Salong Song of Solomon bungge changsigi akisun kumin hi hi akisun jun kitei kiti hi tuitam pin jong hlo tam thei loading tuiso jingin jong hlo mang lo helding hi disun athan sunga an so pi win hi anga nan ati change ya pathen wa chuila sajing Wallen Henry Hadley le aloi hon Titanic jahas kong chunga kapathen nangma kom ka hong nai je kiti wa chuila na sawi Wallen Henry Hadley 2 June 1878 to 15 April 1912 Wallen Henry Hadley kitipa he 2 June 1878 nia Colonel Lancashire England mona anapinga Wallen Henry Hadley hi Maria Robinson kitinunga khato kicheng dia hi Maria Robinson da la po di chu Wallen Henry Hadley in anagel thei poi mizo sin agel to RMS Titanic jahas kong chu ama sa pendia tui chunga na ki tol patni a hi di to pelana mi ho sa tam ta jong to te di wa hin
ga kichi pot le ki hin suna theina to na hoi jep jang ki mu thein te ti ki nem na zara walen senri walen chu ki gel ha zo hi te din ta san hi walen senri tumging thei mutlam ka ben master hi walen senri halli le aloi ho chu RMS Titanic jahaz kong chunga tumging thei sumkon baza le adang dang muna na sa ho hiubi 14 April 1912 jana RMS Titanic in Atlantic ti khang lena bubang pheng iceberg anata khatan hi RMS Titanic chu Atlantic ti khang lena alhum di kon chanjang walen senri halli le aloi ho chun tumging thei sumkon baza le adang dang amut gingun pathen ba chaila asa win hi Titanic tuila lumdi kona anaki salun lai ta un la chu hi chimong hi a hi tia a ki het lo wangin kapathen nang ma kom ko hung nai je ti la hidin mi tam pin aking chan hi walen senri ha li chu RMS Titanic to sen ji in Atlantic tui khang len mana 15 April 1912 nen a hin khona be tai walen senri ha li lungdam sa chu haptali 4 weeks jovin anamodo on walen senri ha li lungdap sa chu 18 May 1912 nen Kitley Road Cemetery Colne Lancashire England mana buin hitana hi Maria Robinson walen senri ha li to ki chengde anom sa nunga Maria Robinson chu ahin khulhum ke jen jini lova anomin ahi Maria Robinson chu kom som nga le ko alhin 1939 kuma ama jang hin khuna be tan hi agupna Titanic film 1997 RMS Titanic to sim to kisaya James Cameron director nuya 1997 kuma Titanic iti English film khat anaki boldo nahi 1st November 1997 nin Titanic iti English film chu Tokyo Japan muna anaki release in chule 19 December 1997 nin USA muna anaki release kini James Cameron in film chu min a Vietnam theina din nga khat le golang khat kilung sit na tu sim le hin khuman nan an jaw sa in Leonardo DiCaprio le Kate Winslet tu sim hi ave ho thanup na dia ki jaw sa mei mei hin tu sim ta hi poi kitin hi Titanic film chu olo thing jing in hi chi film ma kona jil do the a phale a phalo tampi o me Titanic lo pi dan nop dan le ale dan mi na mu the in o me mi pi phabem chu chi phat lai ja mi him ki von dan le chan dan o amudo kin in Titanic film ha ta lo len chu chun sum kon ve businessman tam ten atil se move on ai lo le lukhu chu le adang dang ho Titanic lim ata langun samunan anei win hi chu le film award asan ho 70th annual Academy Award Oscar Award 23 March 1998 in Los Angeles USA muna 70th annual Academy Award Oscar Award anaki home do in 70th annual Academy Awards la chun Titanic in Oscar Award somna kha jen anaki mu nahi hichi award ho chu Best Director James Cameron in anaki sanin Best Picture Best Actress film actress nu Kate Winslet in anaki sanin Best Supporting Actress Gloria Stuart Best Original Song jang na movie Alachu My Heart Will Go On hichi Titanic film la pen hu hi Best Original Dramatic Score James Horner le adang dang jang award tampi ne ke sanu ne hi Titanic to sim chung chang tu in se na chan chui tan ten to sim ngai sa ban chota bang history to sim lang ngai sa anu sen comment hin bol min lang share subscribe like bor su ke